tuntuma chuan inkhel result le abe bom te league sang te bula team sang dinhmun te kan soidon ani chumi ma chuan Spanish manager langsar Liverpool po Champions League lo champion pui to tu Rafael Benitez an thar chungchang hi soima satalokila Liverpool manager thin Rafael Benitez hi Greek club Panathinaikos an ruai vele ta a ani hian a coaching career a club som panga akai hroina tur anita ani kumsamruk pangami hi Greek champion chumsom ni lai ni to Panathinaikos hian an be sei sang leya lotlina chanpui ngei thei tura be sein be seina sang taknen an la lut ani Greek media ten an report danin Benitez hian kumni dai contract aziaka heta hin kum khata paun maktadoi thum point panga vel a hlo don ani Benitez hian club akai hroina hnungber chu kumsani somni pali thlenga akai hruai Spanish club Celta Vigo khan niya kumsani somni pali March tha khan an bana khaminu khan club dangkai hruai nei talovin Greek club somna pomin bung thar akai vele don ta ani Rafael Benitez hian kumsani panga Champions League khan Liverpool champion puin sangni paruk FA Cup Liverpool a champion pui boka kumsani som pathum khan Europa League Chelsea a champion pui bokani ani hian Newcastle United ka hruai to a Valencia ka hruai to bokin Liverpool le Chelsea baka Everton te Inter Milan Napoli le Real Madrid thlengin Khovela club langsar le lian tak te alo ka hruai nual to a manager ton chiat nei thatak ani inkhel result le abe bom lama lu ta ila inrini le pathiani jana te khan Europa League langsar sang khel chhun zomania chungzinga inkhel langsar zuala chuan France League sangber League 1 a champion lai PSG in sithum fain khwalmola Bressan neya PSG tan an right back Hakimian goal ni khungin minute samni pakwana le minute samthum pakwana goal a khunga heminu hian goal dang lu bel thailok loma sela additional time minute samko parungna Desire Due an PSG goal thumna akhung velea Paris club ro pui hian harsa lo takin point thuman hlo chuak lensin an mikhwal Marcel goal ni goal khatiran ne boka heme cha hian goal khung masa jok ero Marcel ni minute som pasarina Mason Greenwood mangin ma an hruaya ma se minute som ni pathumna lensian Edson Eduardo penalty goal mangin an suta second half minute som nga pathumna Marcel defender Benjamin Pavard an lama tilut palin on goal mang hian lensi goal ni goal khatin an chakta ani Lyon in goal ni goal khat vekin an mikhwal Strasbourg an neya heme cha hian Strasbourg hian goal khung masain Jacquin Paniseli a minute samni pangana goal maswaya khunga minute samthum pakhana Strasbourg player Ismael Ducore an anlama tilut palin on goal mangin Lyon in an sipuran suta hemino hian goal danga lubel thailok lova anin hnetong maidon ni ina langman hial ma se additional time minute samko pakhanna a Lyon player Afonso Moreira an Lyon chakna goal akhung ta shamani heme cha hian minute samruk pastarina Strasbourg player Ismael Ducore an red card choya wangin no chua ania Strasbourg hian player claim jogin hun top lam an khel pha ani heme cha red card choi Ducore hi awan duai hleya first half on goal nein second half red card a choya team tan a tholok lo hleya an khingpuite tan a tholok jok ma ti thei ani Germany League sangber Bundesliga a in khelang sar zuala Borussia Dortmund in sikhat fain FC Köln neya golom chhun hi additional time minute samko parukna a Maximilian Bayaran akhungania Dortmund hin harsa takin hun top don neya golan khung mangin point thum an hlo chuak sham ani Leverkusen in an mikhwal Freiburg sin hi final neya heme cha hian Leverkusen hian first half a goal khat khungin minute samni pahnina Ernest Poku an goal masroe khunga second half minute samnga pahnina Edmond Tapsuda an Leverkusen tan khungbel lein sinhi fain Leverkusen hi an chakani heme cha hian minute samsari palina Freiburg player Philip Linar tan red card a choya player claim jokin hun top lam Freiburg hian an khelani German champion Bayern Munich in khwalmola Borussia Mönchengladbach sithum final neya heme cha hian first half a goal lu theilovin red card for ani thunga minute som pakwana Mönchengladbach player Jens Kastrup red card a choya Borussia Mönchengladbach hian hun tam jok player claim jokin an khel angai pha Bayern hian second half a goal thum khungin Joshua Kimmich minute samruk palina goal masroya khunga minute samruk pakwana Rafael Guerrero an khungbel bokin minute samriat pakhana kumsom pasarimi Bayern rol thar duom Leonard Carlan akhungbel vele boka Bayern hian osam takin sithum faya chakin point thum an hlo chuakani Bayern Munich hian tun season hi an hmang thaleya
in elna an khel zonga match som pathum khel tling to in heng match som pathum an khela hian an chak fai veka hei wang hian European top 5 league huam bi ka sangkha zakwa somkwa pahni kwa thum seasona AC Milan in match an khel masak som pathum atanga hnen an chanvek record kha Bayern Munich hian an ni rualta a record thar siam turin an dinhmun a thata hle Italia League Sangber Serie A in khel langsar zuala Lazio in an mikhwal eventa sikhat final neya Turin club ro pui hian hun tha an nei khoral 5 vekin golan khung theilo an tuara golam chun hi Lazio tana minute kwana a toma basisan akhung ani Napoli in an mikhwal Inter Milan gol thum gol khatin an neya champion tum veve in khela hian in khel boro ka chang le minute samthum pathumna Kevin De Bruyne an penalty atangin Napoli hmashwaina gol khunga first half a goal dangalu bello second half a ero goal thum lutin minute samnga palina a Scott McTominay an Napoli tana khung bela minute samnga pakona Inter Milan hian hakan chal hal noklu penalty goal mangin an sipuran su then beiseipo an nei sangjui leya ma se minute samruk parukna a Zambo an guisa an Napoli tana khung bel vele a goal danglu bel talovin Napoli hian an elpuilian Inter Milan hi goal thum goal khatin an neya point thum an hlo chuak ani Serie A hian zertomni zan khan AC Milan le Pisa te goal ni veve khungin an lawin hne tok to bok Spain League Sangber La Liga in khelang sara El Clasico match a goal thuma luta Real Madrid goal ni goal khatin an chak he match a hian minute somni panina Kylian Mbappe an hmashwaina goal khunga minute somthum pariana Barcelona hian Marcus Rashford siam sakatanga Fermin Lopez khung mangin an sipuran su ta ma se first half to ma minute somli pathumna a Jill Bellingham an Real Madrid ma ashroi pui vele hemi nu hian team pani ten hun tha an nei dangte an khoral 5 veka goal dang lu bel talavin Real Madrid hi goal ni goal khatin an elpui lian ber laka hian an chakta ani he matcha hian red card pani phor ania minute somkwana Real Madrid goalkeeper Adi Luninan red card choin additional time minute zana a Barcelona midfielder poimo PSG an red card achoi vele boka PSG hian a careera red card achoi masak ber atong he matcha hian Real Madrid hian goal dang po an khung bela ma se offside awangin pomsak an nilova hei baka hian hun tirlama Real Madrid ina penalty an hlo chua VAR endik ani nuwa shoot sak an nia Real Madrid hian penalty an hlo chhuana konga Lamine Yamal kea an pet fu ngei ti fin fi ani awangin penalty hlo chuak zet ma sela match referee in a shoot sak le ani he match a hian minute somnga panina Kylian Mbappe penalty pet Barcelona goalkeeper Polish goalkeeper ni bok Szczesny an thazetin alaudan sak boka hei baka hian in khel boruak atang leya player te kara po boruak sangin hei hi hun top lama alang chuaka hun top hamrik aring nu thlengin team pahnih player te an la buai lai laya El Clasico boruak sang tak khovelin a muthar le ani hun top lama an boina bulbernia langchu Lamine Yamal le Real Madrid player te inkar boruak thalawania Lamine Yamal hian in khelma atangin social media kaltlangin Real Madrid dan hiamna lam alan tira alo tong tam ve thin bok nen Real Madrid player te hian an ngai thei lova khelmol chunga ngei tong tam uchuak tin anti LTL langa Lamine Yamal hi insum thei tabik lovin team pahni player te an tlan khom zui ta chiam ani English Premier League ka po match day kuana khel ania heta hian zirtomni zan khan Leeds United in goal ni goal khatin West Ham an neya khaminu khan inrin ni zan le pathian ni zana te in elna khel chun zom ni in heta hian Newcastle in an mikhwal Fulham goal ni goal khatin an neya Newcastle hian minute som pariana Jacob Murphy mangin ma an ruaya minute somnga parungna Fulham hian Sasa Lukic mangin an sut vele ma se Newcastle hian minute som kuana Bruno Gomares mangin goal ni goal khata an chakna goal an khung zui ta ani table monga Wolverhampton in Burnley mikhwalin in khel munam taka hian goal nga aluta minute som palina mikhwal team Burnley hian Zian Fleming mangin ma an ruaya Fleming pok hian minute som thumna akhung bela Burnley in Sydney fai ma an roi nu hian first half minute somli pahnina a Jordan Chandler sena penalty goal mangin Wolverhampton in an sipuran su thena first half additional time a Marcel Monetsi an Wolverhampton tan khung belin first half a Wolverhampton hian an sipur an su zo mana second half a in khel boruak a tangzui hle ma se goal lu bel lok lova additional time minute sam kwa pangana a Burnley hian Lil Foster mangin an goal thumna an khunga goal dang lu bel talovin mikhwal team Burnley hi goal thum goal ni in an chakta ani
Wolverhampton hian season an hmang chhelea chu wangin an fans ten an result chekara club nei tu ti elin team Israela tuna club Izuar le mek tiin an aurual duala an team manager Vitor Pereira po an dim chuang lo naktuk zinga an ban don cheti in an aurual khum ani Pereira hian contract azia thara tangin ni samthum pakwa chawala manga ma se adin mun a hlau thon om ta hle Wolverhampton hian English Premier League ka match kuwa a tum hi ron neya tum sari tlomin an la chak mi lova Premier League season kal me ka la chak mi lo om chun ni in season chan ve em po la mang lo ma sela relegate lo na fans lamin an nei lian ta hle in kheldanga Bournemouth in Sydney fine an mi khol Nottingham Forest an neya Bournemouth gol ni te hi minute samni pangana a Marcus Tavernier khung le minute somlina a Eli Junior Krupia khung te an nia Bournemouth hian phu takin point thum an hlo chuak ani he match hian Nottingham Forest in an team ka hroi tu thar Sundays mangin beseina sang taknen Bournemouth hi machon ma sela an team manager thar ka hroin hnuaya an match ma sabera hian Nottingham Forest hi an tloma tung season a hian an la in siam tha hlei thei lovani Bournemouth hian Nottingham laka point thum an hlo chuata ka wangin English Premier League season kal meka khel kwa atangin tebula panina anin hlangkaya ma an son hle Merseyside club Everton in Tottenham mikhwalin goal thum aluta mikhwal team Tottenham hi sithum fine an chakani he match hian Tottenham tan an defender poimo Mickey van de Ven an goal ni khungin first half minute som pakwana le first half additional time ate goal a khunga minute somriat pakwana Tottenham tan pape matar saran an goal thumna khung vele bokin sithum fine Tottenham hi an chaka point thum an hlo chuak Chelsea Stamford Bridge an tloma an mikhwal kai thar team Sunderland in goal ni goal khatin an ne he match hian Chelsea hian bulan tran thalea minute lina Alejandro Garnacho mangin ma an hruai ma se Sunderland he minute somni panina Wilson Isidore mangin an sipuran suta he menu hian team paniten hun tha an nei te an khoral zela goal dang alubel to don lo ni in alang man hial ma se additional time minute somkwa pathumna a Chelsea tlar hnung mu thluin hemikara hian Talbi an Sunderland goal ni na akhung zuya mikhwal team Sunderland hi goal ni goal khatin Stamford Bridge an chaka point thum an hlo chuak ani Manchester United in Old Trafford a Brighton mikhwalin goal ruk aluta he match hian minute somni palina Matheus Cunha an Manchester United ma a hruai puya minute somthum palina Casemiro an khung bel bokin first half United hian Sydney fine man hruai second half team paniten goal ni ve an khung bela minute samruk pakhana Brian Mbeumo an United goal thumna khungin minute samsari palina Brighton hian Danny Welbeck mangin an sipuran su thena minute samkwa pahnina a Costellas mangin goal an khung bel vele goal thum goal ni ani ta ka wangin in khel atang zuala ma se United hi hun tha an nei mangtang kai zoga tangin minute samkwa pasarina Mbeumo mang bokin an goal lina an khunga Manchester United hian goal ni in an mikhwal Brighton hi an ne ta ani Matheus Cunha hian he match hian Manchester United ta na a goal masaber akhunga Brian Mbeumo hian a club thari United ta na match zona goal akhung masakber atong tabok ani in kheldanga Aston Villa in an mikhwal Manchester City sikhat final neya golom chun hi minute som pakwana a Medic Cash Aston Villa right back ina akhung ani he match hian City hian ball an chang tamzo ka gol khung na rem chang po anin siam tamzo ka ma se hun tha an nei te an khoral 5 veka Aston Villa goalkeeper an paltlang thei box hi lova City hian point an hlo chuak zo ta lovani City goal khung khol Erling Haaland hian goal khung tak lo awangin tun season a in elna a khel zong atanga goal akhung lo tum ni na atongani Manchester City tan Erling Haaland hian goal khung chuan an result a thatlang puya ma se Haaland hian goal khung lo chuan an chak zo lo le mai thina chu City hian an tuar Villa laka po Haaland an akhung thei lova goal khung thei dang City in an nei box hi lova an tlom ta ani Haaland hian azonin match som pahnia goal khung towa ramle club tan a che tha hle tun season a goal somni pali lai akhung tling der to English Premier League ka big azonin match ruk chung goal khung zone towa ma se City hian goal khung lama Haaland an ring le lutuk hi an tur ta ti theina lai oma player dang goal poimo pai an nei tameu lovani English Premier League champion la Liverpool an in siam tha lei thei lova Brentford khelmola leng lutin goal thum goal ni nan tlom he match hian mol nei tu Brentford hian dango watara mangai minute ngana ma an hruaya minute somli pangana Kevin Sedan khung belin Sydney fai ma an hroi nu lok hian
first half additional time Milos Kerkez an Liverpool tan an sipura su thena Kerkez ya Liverpool tana a goal masaber ani first half a goal ni goal khatim Brentford in man ruaya second half a goal ni Lubeli minute somrukna a penalty atangin Igor Thiago an Brentford goal thumna akhunga minute somriat pakwana Mohamed Salah an Liverpool tan khungbel vele ma sela goal dang alubel talawa Liverpool hi goal thum goal ni nan tloma point an hlo chuak zo talawani ti hian Liverpool hi tun season a English Premier League ka a zone in match li an tlom ta a UEFA Champions League ka chakin result tha nei ma sela English Premier League lama online siam thalauti langzelin an goal chhuwa dana po soiselan kai hlea Liverpool hen in siam thatwat an ma mo hle English Premier League ka an match masa panga a chakvek ma sela an match nanung palia an tlom 5 veka te bula po an dinhmun a chiat pha ta hle tun season English Premier League ka season mang thaber niri Arsenal in sikat fain an mikhwal Crystal Palace an ne thunga golam chun hi minute samthum pakwana a Ezean akhungania Arsenal hian free kick an hlo chuak mang tangka in free kick atanga ball an pet kalzel atangin Eze hian a club lui laka Arsenal chakna goal hi akhungta ani Arsenal hian champion turarin an kai zual zela a chan chu an chak zel wangania tuna hian Arsenal hi English Premier League ka clean sheet nei tamber ni in tumrukan neya goal chhuat tlember ni bokin goal thuman chua hei mai ni lovin goal shot ma chon tlember an nia tum somsari pani chawan ma chona goal shota po targeta king puiten an pet ma chon tlember ni bokin tum som pakwa chaw an ma chon Arsenal danglam tak deuh na chu an khel that lutuk lo tum point an chak zel lai hi ania hetianga an tlau zui zel ani ngat chuan champion no moi an ban phak thuain arin omani Arsenal hian tun season a hian set piece atangin goal som pakhat te meu an khung towa English club zinga set piece atanga goal khung tamber an ni ti hian English Premier League season kalmeka Arsenal in khel kwa a tum kha chau tlomin tum kha drawn neya tum sari chakin point somni pani an nei ta a te bula point li in ma an shwai fal tameka pani na Bournemouth in point som pariat an neya pathumna Tottenham in point som pasari nein palina Sunderland in point som pasari vek an neya kai thar team Sunderland hian season bull an tran thale khelkwa tumnga chakin tum ni chawan tlomani pangana Manchester City omin point som parukan neya parukna Manchester United point som paruk nein pasarina Liverpool an tlatha a point som panga an neya Liverpool hi Manchester United in an le pel tabok pariatna Aston Villa omin point som panga an neya Liverpool nen an point nei ain zat pakwana Chelsea omin point som pali an neya somna Crystal Palace omin point som pathum an neya som pakhana Brentford point som pathum vek an nei som pahnina Newcastle le som pathumna Brighton in point som pahni ve an neya som palina Everton le som pangana Leeds United 10 point som pakhat ve nein som parukna Burnley in point som an neya point som la nei tinglo hi team pali an oma Fulham point riat nei te Nottingham Forest point nga nei le West Ham point li nei bakah table monga om Wolverhampton point ni chau nei te hi an nia Nottingham le West Ham te hi tum khat ve chau la chak niin Wolverhampton phei chu match ko atangin an la chak zawmia lawani tun season an khel to china team in el som ni ten match ko theu an khel to a heta changa goal khung tamber chu Tottenham Manchester City le Chelsea te ni in goal som pasari theuan khung to a goal chhuat lember chu Arsenal ni in goal thum chau an la chhuwa ani goal difference nei thaber hi Arsenal ni in plus 13 an neya adot tu hi Tottenham le Manchester City ni in plus 10 ve an neya team dang goal difference plus 10 nei tling an om lawani tundin muna English Premier League ka goal khung tamber ni mek chu Erling Haaland ni in goal som pakhada khunga Anton Semenyo le Igor Thiago ten goal ruk ve khunga dotin Danny Welbeck le Mateta ten goal nga ve khungin an dot boka assist nei tamber hi Jack Grealish Mohamed Kudus le Hardman ten in tumli theu assist an nei ani Spain League sangber La Liga a Real Madrid in khel soma point somni pasari nein khel soma tang hian tum ko an chaka tum khat chawan tloma Real Madrid hian point nga a sang fal chungin te bula ma an hruaita a pahnina Barcelona hian khel soma tang vekin point somni pahni an neya Barca hian khel soma tum sari an chaka tum ni lai an tlom to a tum khat do an la nei cheu boka Barcelona hian point nga lain Real Madrid hi an phak talo ani pathumna Villarreal in point somni an neya palina Espanyol in point som pariat nein pangana Atletico Madrid in point som paruk an neya parukna Real Betis point som paruk vek an nei
zan ina Atletico Madrid le Real Betis anin ma chon do na chuwangin achak zo kan omani chuan te bula palina anin hlang kayanga anin draw ani ero chuan tuna an omna ngaya hian te bula anam chun zom don ani La Liga season kalmeka hian gol khung tamber ni mek chu Kylian Mbappe ni in gol som pakhat akhung tling toa assist nei tamberin tumnga an neya Luis Milla Getafe player poimo le English forward Barca alona khelmek Marcus Rashford an nia tumnga veve assist an nei to Serie A te bula Napoli in point som pariat nein pahnina Roma point som pariat vek an neya pathumna AC Milan in point som pastari nein palina Inter Milan in point som panga an neya pangana Bologna point som pali an nei Serie A lama hian ma hroi fal anom lova champion tuma in L team te anin thlau lo hle Germania League sangbar Bundesliga hian Bayern Munich in point som ni pali nein point ngai nan sang fal meka Bayern hin khelria da nena changfai vekin 100% chak record an neya gol khung tamber ni in gol som thum khung tling om chun an ni boka gol chua tlember ni in gol li chau an la chua boka ni panina RB Leipzig in point som pakwan neya pathumna Stuttgart in point som pariat palina Dortmund le pangana Leverkusen 10 point som pasari veve an nei mek ani France League sangbar League 1 a champion lai PSG in point som ni nein point khatin ma an hruai meka panina Lens in point som pakwan nein pathumna Marseille in point som pariat an neya palina Lyon point som pariat vek an nei ani point som pasari nei team pani Lille Monaco te an la om boka League 1 a po hian PSG hi an la sang fa hlei thei lawani zan ina in elna then khat khelchun zom turania chungzinga chuan La Liga a dar khale chan ve hian Real Betis le Atletico Madrid anin ma chon don ani BBC ina transfer thuleng atarlan te ngai thak chun zom ta ila heta hian football insider in tar langin Tottenham boss Thomas Frank chuan player anei mek zinga Dominic Solanke kumsom ni pariat mi hi angai na zong ani lova January thla hian shalmai adu do ni in atar langani Telegraph in tar langin Bournemouth chuan Tottenham le Manchester United ina Ghana forward Antoine Semenyo le an deal na pound maktadoi somnga an the chua chu an lo hnol sak code offside in tar langin Tottenham chuan Porto ta na khelmek kumsom ni pakhat mi Samu Akehawa laklu an tum chun zom zela ma se Arsenal Newcastle le Nottingham Forest ten laklu an tum ve boka wangin Tottenham hian elpui an nei hro hle Florian Plettenberg in tar langin Portuguese midfielder kumsom ni pathum mi Fabio Carvalho hian a khelmek na Brentford lonin January thla hian a chua san mai theya Carvalho hian khelna huna chantam lo wangin Bundesliga lampan thlengin an nial lo ni in tarlan ania Bundesliga club ten laklu tumin an helmek ani TBR football in tar langin Manchester United chuan January thla hian lonin Joshua Zirkzee an chua tir phaldona Roma in tuna hian laklu tumin an be seimek ani Football insider in tar langin English midfielder kumsom ni pathum mi Morgan Rogers si a khelmek na Aston Villa in thlun nge tumin contract thar an zor mek Spanish sanchin buten tar langin Barcelona chuan Colombian right back Crystal Palace defender poimo ni bok Daniel Munoz laklu ngei an duwa pawn maktadoi somni paruk point panhi Borvel sen in huamin kumsom ni pakomi hi laklu an tum don Italian sanchin buten tar langin Juventus chuan Chelsea player kumsom ni panhi mi Malo Gusto laklu an duwa France right back hi January thla hian laklu ngei tumin tran an kho don ani mi rorin tar langin Manchester United nei tu te zinga mi Sir Jim Ratcliffe chuan Robert Lewandowski hi Manchester United ta laklu adu lova kumsom thum pasari mi hi club how to dangin laklu du ma sela Sir Jim Ratcliffe hian an laklu lo na turin dan atumani Football insider in tar langin Manchester United chuan Casemiro contract nei mek hi po seisak antum lova kumsom thum pathum mi hian season kalmek zoa free transfer in United hi achwa san ngei arin om ta hle